te halo porlok te mentangan pen EAP na du untuk sepak mun terus pak seneng te hakani ka video te pinyo ibe ya kerteng jonga ban eki max jonga kan no nga tho kan no nga yo mo se check kerteng jonga kan no te sepej bah kerteng jonga la philap te sa comment ki balap ya kerteng jonga kan no nga tho kan no nga yo mo te kam jingai re nang ne te sepej apa para tu dai te sa mo saya komen terus pak boleh parah te sa komen balap ya kerteng jonga kan no nga tho kan no nga mare mo terus paknya pulai terus pak propera te sa komen ragi bakat juk mak pat ngah mo bakat juk mak bang barok ra ndai plus bakat juk mak plus mare bat tho don higini ba kham tre man maro ban tho arpat khat arpat don pat kemare te kham los la de beki khlain man mare gini gi arpat khat art te la yo ken ten re kemare pat prapeu te la jinjar na ta kadau te jinjar mo pe te tharai video tangan pen itang ha praspa te video ga long kham jong te sa comment ke besem bat ke balap ya ke kerteng jonga te chis pak da war gni kham trem hi ban tho Marshall Wanyang New person pe ni wan pale tu kun thei thara ni wan pale cha prang deu sau hei porwan mi nong mare ke video ta kan kutang hang ni te sa comment sa like sa subscribe bat sa ga thu ya kan no ngayo kan no nga tho mo se ki ba kan juk mak ban nga sa comment